Haka khat sao tarik nopra arhajar arpusan kalong kasngi jingker khu bat sa jingkan ma wiki pai ringet ke Immaculate Conception Church CMC maulai maukonro umshing kabaha bapo ka St. Anne's mautawar parish haka bakilayo ban rakhi ya jingdap shispa snam nadu bakilayo pediang ya jinget Kristan Catholic hausnam khatkhandai spa arpausan. Lasdang ya kani kasngi dak amas pekhud balapan menta da uling do sat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo hakajing senran lang Reverend Padar Ambrose Lamin Parish Priest ka St. Anne's Mautawar Parish Reverend Padar Teres Forest nong lang bat ki weki padar ki brodar ki sestar bat ki pai dringet Tadan ru arpu ngut ki heb barit kentai bat senrang ki bala pediang ya ka communion baningkong ban pediang ya ujisu hakasin ka baningkong Layo ru ya kajing ruai basngau tenat bat papen mensi miki pai ringet dagi hebarit ki bala pediang ya ka communion baningkong. Haka senengga krau Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ula kentu ya ki longkemi longkpa bagi deban iye ya ka balang ya ka yeng kasem bat ki khon ki kti bat ula ong ru ya ki khon samla bagi dei ka menta bat ka lasai jang ka balang ki deban emha bante ya ka balang bat ya ka emlang salang. Play badan bagi haka ni kasep Hakani kecing niam rakhi century jong kani KCMC Mountain Roam Sing. Aku play paramba cini parambros prateles badan nahani kipada paro badan nahani bersibata kani kecing niam centenary. Kublai di kontini, kublai di sister, kublai di choir kena duan, kublai di baro Kilong trade kitom jogani ka CMC Nadu Ramba Balang Secretary Balang Pastoral Secretary Kiwe kilong kitom baro badan hakani ka CMC Maukunro umsing Kubday pi baro kilong pabi kilong kini kikun samna kanarit Balawan si betalang hakani ka jinne burom Ya kani ka centenary hangi ha mau kenro ngakan mau South Arsenal mentua abang awan orang tadi akan kesidong dan kendiat ha kilong sen bat empat dan cakap empat dan gimana ngalalai keren yo pada ada uang ba kendiat pada perbengi ngalalai keren no yo pada kui ulang hit gini cakap Rasang bantai kani mani skor kebalong mentah. Terkadang PE kani mani skor. Hoi pada kalong kebaret ru kani kata ada laduan kaji sedang. Mendapat six pasmen di perabangnya keladang roy hadu live spying palat. Ayu syayu play try pidawai kaji thapti berjam. Kai thapti jam ini kesenang tak. Hab jam kecil. Nama bapila he rasan Silana roy cicu Kadau kani kasi kemen bakrau Banero pasamu yo play nakabantang si ay singe si spots ne Mentara si ni si try balay ko kapor adben Ya kani kasi try lakot nakin lakin kau dati sandi Kapomot si try jong kaji kemen Kaya hap at kani ka centenary ka kala ka makunro. Si try ko kasi chat kami. Balay chat kami kani ka balang sino kani. Nama six spots nan kecewan kecinge. Nama kata ba katian din yero ayo play, semua ayo play di dia di six spots dan. Bagi pek semat habis di situ. Ban poi yang foi pagkibili. Siya spa at Hansnem pati. Habang pagpag ikabamenta, piyaban niya kajingye kipi, kajingye kali, kajingye hayan niya, kajingye markiriyan. Kapadan kanono, jubili di banyamak dot na atong siya nung. Kata ni kakikay, kimple, yamak, yinye, wagpupunot siya, kakadaw. Ni pek balik mentakasi balai kepala kesaksemen kau dati sandi nama kaji penim kalhajan kasi kaju jisu balau belai cemi kalhajan
Hoi compare na kiai bekerja partai. Partai ni yo tiap di kemen. Kalau nak Islam dengan di kemen, sipol nasi. Dia akan kemar di kemen sipol, dia penentang pada kerana itu di kemen tu. Dia perlu kemar kemen ni kalau nak Islam. Hendak kasi kemen pada dia kasi kau Jisu kan ni si junam. Nama badai YTM YTPM, umat yang ni, ususpa yang ni, ukartu yang ni, uaibor yang ni, takadaw kadai kasi kemen kabaci junam. Prophet Isaiah balim yaw spa Islam siya banwan Jisu pakai wang kumno. Wang iya kari Israel to siya kemen, namaba pilalak nakajing siya padengkang par. Namara katakapor, ipa Israel kasa padengkang par. Ha Babylon kila longrau nama kama nama Yesus ne pen ande ne prophet i ke Yesus si Yesus yao ke pa Israel roi ki to shakmen le yao pen eleni sawan ta nong suspa ban pen kuat yaki ban ai ji kuat yaki ni bakan lot sepenuhnya sel ki Allah sepenuhnya berkos sepenuhnya dapat kau ai klein. Ya panjang lekut sapen kuat, wat kelayak sapen im. Jikren prophet Isaiah news pasnem, laul lompat how try balawan ke sapen metanasni. Makai tak uplay bala ban ay ke jikot jikia, jikamen jiksuk jim ke bapura. Biasno sisu na prosper pada jayu. Habau Yohanes macam setbendi, balan setbendi Yohanes. Nama Ukraina kejicica kalau penmong Herod, luang saya ko Herod kesimarat, macam krim, macam san, namong sisa. Herod dia salah sini eu, kelakan balan setbendi. Ha kata apa balan setbendi Herod, ujisu pat persiang banyak hal. Yamak berdialap penkot ke bamana, penibian ke bamana, penyari ke berkot, penkot ke papan kerel, wajib ni ke balaya, bat dua ke simpang beri. Hamar ke terpur, Yohanes napatok rapaan kesenangan berkeli yang Jisu. Hatu ada mami tahu mesayani dan up the way part. Balai Yohanes artikel nama Aisyah di Yohanes pada perkara kena tipu demo balai kat semua yang Jisu kewajiban demo balai kat semua berbenbah kewajiban berkelak kebemut community waktu mesaya solobat kalbor ma uban penjaput uban wandra kebor buat Yohanes untuk bakalah yang Jisu. Hendak ke tahu Jisu lah batai pat dongrak kubur yang kilek ya to Yohanes ya ke ke bab pilai di mana ke kita ko kelaya ke bangkrau ke lakoi ke kelut ke yasyo di bapang krau ke laklain di bapang yang lakot ke lakot di bayak ke melipat kami baru dikam jauh mesrian hantar Yohanes usoto yang kata kacing crowd yang Jisu unang panimu play bedak cinye cingis nai cima iki berbara hadin ba Jisu daksana kelai ketu ya Yohanes Jisu pat lero pa ya Yohanes balen Jisu lero Yohanes nama ka Jisu no hetu ka kedan jogu Henry ulale het ini ba juat buram juat nam buat buram bam de bam takni put tingap lang uriam bersih kiriam de ju perkrau lagi waberbor ngade bandang rek sisu utrai usanan kau sisu takadang kasi kau Yohanes Jisu la ero pa Uya bala kana ketelpe ngan weu ba kam krau ban Yohanes. Dengan jika yang niru sepanjang cim dong Yohanes kumdo ban long bakrau de ban long basoret. Ban long basoret hakmat keblai hakmat kibri.
Perasaan ini, nama kata mengiru katbang dapat kreat pada kasih kau Yesus, jika dah berarti selalu kasihan tu boleh. Berasal dari sisi Jacob apostol. Welcome no. Ko perkesan long kibayang siya. Ay saya ni kinong rep. Pibon na kinong rep ni. Kila kinong rep. Iperkre ikarabri kanang kajaki nang taki rom kasbo. Yuwat sembah nang taki tong badep banak adu umnuan Islam nang kalawan Islam dasang ban minong dalam minong sailong nang tahap kuat yang kinyur hangka pada jahayu basang bagi kepor ban hebatsan hari kepor ban kek bandung yang kisok bagi latresito Teng Jacob senang ini pada kecil mesin terniru ini bangun kibayasya Haka jiap ni ya sikau Yesus ni berkreat ke lagi. Berkreat bantuai, bansyarai, ban kelabamot, ban tiada kejikiun ong Jacob apostol. Kau kepok akautan kejikiun, mesti kium sakium, crumbling, kium itu baik, kium ni lepa, kium kepalot, kiumnya Kium sakium. Dan ini, Jacob orang Sumar, kepop juga kium kelabak keras. Dongin penduduk terai kium kecil kami, siye kisam cicong citau. Hang ni penduduk kepala, kecil kepop juga kium. Nama kecil kepop kelabak keras. Mereka berkata kita luar sini, dah kemesin kelabak buat, kita sore, kita batuan, kita sikar untuk Yesus, unang penem jongi. Dan kata bagi Kristian din, nipai bagi Kristian din menilai itu ini history juga ni kebalang Islam, siswasnya mencuat. Mentaruh dari nipai history kejiwaan pun Yesus. Arja atusan kita mencuat lahai Yesus Bethlehem. Nanti jayu ulah helasan, nanti awal yamap, nanti awal syakitam, ulah syayap, ulah penim yang nibaro. Ipek ke history jauh belajar uji sulawan memberi komangi batu spa ini. Ipek baca kemat kata majesty berang no kecilang sem de uji supa uji su soman tiang berbicara ini baru iwei kat ko kecilek cerni marwei pat. Kadau banyak banyak hal kecil. Dari pepat ke pemerintah, ke misteri juga cium kami, utara Yesus dan kami berbuat. Walaupun pasal mati aku perato, hakimi dan kami berbuat hanya bawa ilo kepakai. Ublay kami ublay Emmanuel, ublay juga cimaya bakra. Mentar udah dekat kami ini, apa ni kiai kemas, ni boleh ti ublay, ada pakai pilih mentar udah kami. Ublay Emmanuel, ublay lambani. Uji sudan bani, mana kecilnya, haji hasil bapitwai langru, ublay gan bani. Hakatin ublay kita jengiru, ublay gan bani. Terkadang bapitwai lang, jisuang dia hamba ada langru, belum lang ketenjana, koskai tu maju apa katra, ngajan dekat bati. Kenal ini. Bapitwai sing kisem, ublay gan lang, usrap lang, usibet lang. Kata dia cimaya bakrau bakat harga misteri. Nak history cak majesty cak misteri joka jinggan ublay bani. Lada ublay bani mla bani batang cimenet. Kata ublay bani berbor hata jinya nanti kami. Ko pergisan dia perlu kerja berah ni. Ayu ublay bang iek ni. Semua sekali ini, upendak pendiang ini, umat ini, isna ini nakapor. Semua tenat bagai kepalang silamba, celebrate dengan centenary Yesus ngawai kapang pada yang berstenat ha. Ya kecimang tu Yesus kasta Yohanes Sosio. Ngalawan bapinyo ajingem, jingin kebah pura. Kenal kecimang kesan kecikot belai, badin pura, ndai chicken cilian, ndai cipawa, ndai kerja kesan kecimang kesan, hak long pura kesan, nado kecil kepelik, nado kecimot keperkat, nado keburon kasor, nado kecingek cengi, nado kecikerman cengi, nado kecingek cengi opelai cengi para beliau, hak long pura.
Hablong Quran na nasem, nadu kabalang sinong, nadu kilapa, nadu kilong kini, nadu kinaret, nadu kilang do akronym hablong Quran kisah kilong bodo Yesus. Banyo ay kaciem. Dekanya kabalang kalayak kisah dan kalau persian batin Quran kata dikot ubray sekejiwang persan kini. Kenal kini ubray pa ini batin Quran. Maka kalau pagi Hanya kapag cispetan mau yaki, impura kumulapa, bani ikayin, bani ikikuan, bani ikaparang, bani ikasinong kakao. Kalau kini hidup di bani impura ikasinong kini yaki, bani yublay, ban awara kini gani kasem, nama kini gani donut kani kasem. Bani ikikuan yaki, bani ikaparang, bani ikaparo. Kata kecil mau kurang, kecil mau kini. Bukan sama ni, hipat tidak minta berlasai ke kapanan, mereka kerja berlasai, mereka kerja lawai, minta ketuan mati. Ilha, tersikam, kiana kecil, kiana kepokasan, lepai kecil kerti, kumpi sama. Berpencernam ya kapanan, berpencernam ya kemang salang. Ya lekanya berjuang kebod ya kecil. Jikwa berai pertai, jikwa jangan dengan pertai berbunba, bakal sebang sakun cengi, hendak dihat tuai, carai, ya nek percaya itu berok. Dan batu lampura ikut samna jangka balan. Kau kenal ini, jitu kepang ini, wang syak kenal ini wancanga. Imha kenal ini, pekini kenal berperiang jitu kesini kongregasi, kerajaan di kenal bisa periang komunion. Bani kong koman minian snow ubday pagkatu yati imha letni krepat ha kong ini pa lombat kibri kibray hagat sim jampi nama kata ni por ngasungu ubday na kamantakan ni kabalang silang barake kasentenary jampi lesibon kibra kristom ano asnyang ha dan bala kristom ha nadu kentray balang bala tray kapre pitrum Kila kami, kila Kristam ha, samlar kila Kristam ha, lebha secu, bawa notatu, ada kan history jadi ber lebram kasih kesentenari, kan saksi nom, kan perkela dunia pi, dia bersak secu, nang bahas secu, nang kau ingatnya, nang ikbelai, ik para beri, nang tuai nang terkuat doa pi, perkasan pi, jangan kene kasih si, makan rom si. To nang yak chamat nang yak kriyan kubo babha daga ki babha champi yala bisu kren bha rapor wi pan yi yama patmai majong sedong sutana ka pilakit chu jakab na kadhe chu no kam chu kani taka haka baswan ni pinapoy daki spa sai matala to like spa sapoi chajaru ma Nama kata dengan buat kaduan yang huan ni seperti kemai siksa. Tu nama kata ay kan kesam spona magasi tini dia bahas tapi. Islam kan kesentenari jong kan ni kabalan TMC marongsi. Beli berkuayati ay kan ni peneri kini berlaku gempam terai kan ni dai kan kabalan jong jadi. Kan esak kan yada kan yerak kan dua yang kebetulan tapi. Kan mau kan dot ye tapi ni ye pi was job it kapang pi ublay ka tu ka do ya pi baro ro yang Yesus pusan cipang syabani kemajuan ni kacinget ni baro Oh
ni bro. Ba keciknya cumi kan dikasih kalau pedang hun. Hak matu play pa badan bor baro. Doai kotrai garpa ke keciknya ngu play cumi. On truah me klem sange. Badan pendek ke kata keberas dan kecimaya berkentang. Badan pentreheni. Daka bor bakral ke kecimpan em jong me. Dau kresu trai cumi. Utrai undan rengkat bati. Tuh kentiu ya laki dorun. Tuh nyai ngo yau trai uplay jongi. Shisha kalong wasang hok bat kabadai kadai ti changi kaching palem yangi haman na kapor bakachaka balay mu yami ko kendra ko pa bakpuat ko play badan por bat bom chukur leng bau try changi o Jesu Christ o ba kaching wan badan kong chu ula siem ya kaching mau pri o bapo changi Badla pendep jika sain dur kabamala manga do mensua. Badla pri na kabenta cungi. Ya kananti sa kajeng panem bom cukut. Kenang bah kacingwan baat cungu. Hagabor baat kaburam. Kabak hadu kanwai la penpau ya kakam cungi. Ngi kabamenta ngap kimilanti katagasngi. Ngilaban priang ikataga banginuat ban kermen kacing penem balakular jom nehi banamar kata rinkan baki angel baki akangel ke kaksem baki hima barbaro ki pai belen baki bojo ke pening ukun lang perot cewu beleng hakami baki no yaki pop jom ka pertei Suk mengibarat kepada wadah jangan jikawai cokor lang berat.
Busta kasi karaoke banwan Dau kres utrai jongi Syaban kan khu yepi ngashim kan galat ban ai khu blai piang yakani ka balang CMC berkawai congratulations sungu syau blai ulah kan khu yepi kan sispa asnem ai khu blai baro belana bhag volunteer kilong tray kilong pa kilong kemi ki kon samla ki kanaret choir kulare bhag kilong do changi kiruniam changi beladan bentah kani ka Jengrakhe gani ka centenary ublay nang yai kerku ka do yapi manamla badan batpi masngi na mangamli bes ko ipat ka diamond chibedi jong persilong parish dan makatang ai kublay songu yapi way by way o try dan ringkat batpi dem ka kre pan jegerku no blay do blay badan bod berabat baisnei Ubai ka ching wan badeng kong ching u kun barakhamar wei ching u pi priang subha de ka ching ye ba de ka ching wan piang ching u pi ap kemilanti un pelong ye pi ki bakoi da ka ching palang jo ka ching wan u krist badun pendap kar ha ye pi da ka ching kar khu jong u kat ba pi dang maria ye ka thong jo ka ni ka ching yem Tuan pelong ya pi ki bas kham ka chinge ki ba kemen ka chingkermen ba ki ba sai so ki kam isnei do ya pi ki ba shat kemen menta ka ching ruplei ha ka ching wan long do chung nong su spa chungi un pendap kar hai ka bai nong jo ka ching pom chukut ha bang wan piang ka buram chong u Ublay badan bor bero ukpa bad ukon bad men sim bakot un kar kuya pi do lekso kamas kalawai isnamu ya Kadba kakwaya kan roi kwa chirwai ya roi Hadian ka mas bakhoy lapan kup buram miki kristan banding kong jong kani ka CMC maulai mau kenro shing bat lapalat bat baru ika thup sa jeng kan mau jong kani ka CMC do most reverend archbishop Victor Lingdo lapan kut ya kani ka sngi da ka jing mani sakramen balaya lam da upadar Peter Lanong bot sigi program bapher balapan kre da kani ka CMC maulai mau kenro shing Kakiten jonga kalau krapalang karunut ngayang hangir kom u adam Kakiten jonga kalang ila ismen maulang ngayang hangir kom kaem Persya yang berapa Congki Kristia Goliat Console my people, the ones
Missions Cameron Kendri ngayang mengikum umusas bebat yang uding sesyar dan kai Israel ini ngadon yang syukur tuli kikum ublay iba ublay ula ayani bangin semua kunyaki Every valley is made of plain. Every mountain is level. The glory of God shall be. Tim jama kelang lari mulang ngayang hangye kum ujo anes bapin baktes ya uji suha kawa Jordan Kakerten jamaah kalong pendiang nang nong sepung ngayang hane kum urustan nari mingi hang ni ngadan kamer ban as mubaya u kun jisu Kagertan jamaah kalong dajek kakungon ngayang hangye kum urustan nari mingi ini wadon kaksia berkai supaya ukulung jisu. kagerten jamaah kalong mesen borani ngayang hane kum urustan nari mingi hang ni ngadan kajing yuwi ban as mubaya kulung jisu Kageteng jamaah kalong Serina mebai daw blay ngayang hangye kum ka Veronica kabaa rumal yaw jisu. Kageteng jamaah kadai yaw hulang melimap ngayang hangye kum kamar ya kakemi ujisu. Kageteng jamaah kadai bantu isuk laulat ngayang hangye kum ujasat ukpatik kun jisu. Kageteng jamaah kalong imiring tiara hingglay ngayang hangye kum ujisu napat em kapertai. kageteng jamaah kalong Yasmin Rani ngayang hane kum uangan nangeda banyada yapi bara Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. kageteng jamaah kalong Given staron yang ngayang hane kum Petrus babat sabi ban play ki khandapanan Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh yes, I know. Freedom is coming. Kageteng jamaah kadi bajana khasmat ayang hangye kum kamar dan bergenap kabel itu nakakukri cakap. Oh yes, I know. Oh yes,
yes, I know. Oh, yes, I know. Oh, yes, I know. Oh, yes, I know. Oh, yes, I know. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh, yes, I know. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Oh, yes, I know. 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 Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh, yes, I know. Freedom is coming. Freedom is coming. Freedom is coming. Oh, yes, I know. 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 All the peace that time is here, all the running of the year. Make your hearts glad as you are able. Trim the heart and set the table. People of peace and sing today. Love the guest is on. Kublai Sibonya Pilipara. Furrows we fly. Yaki kena jong kasendung school. Klapen isi sayang yaki kita jong gospel barong kuway akan yamba itanad.